Pag-anakan ng LGU ning apalit kareng residente para king mapayapang pamagbasusi ning fiesta ng Apong Iru. Ay ning report ng Angel Dumagat. King daratang nga piyesta ng Apong Iru king apalit, mi paskilyang paganaka o announcement posing LGU ning apalit kareng polisiyang dapat tukyan bang asigurado ing masalesing selebrasyon ning piyesta lakwas na ing tradisyonal abasaan ganun. Agpang king anunsyong pinost ning LGU king panimuna ng Mayor June Tetangco, matigik ababawal ring pamamasaka ring estudyante at empleyadong lulub eskwela at obra, pilit a pamumuklat at pamanukyat karing saken, pamaglub karing kilub saken bang makapamasa, paggamit marinat o marimlang danum, paggamit boti at aliwang baging malyaring makadisgrasya, at paggamit masikan a water spray. Dinikdik ning LGU apalit na dapat mamirespeto karing tao bilang parte ning tradisyon at makisanmetong para king organisadong selebrasyon ning kapiestan. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.